Yes, mbahaye ikaze bakunzi ba byose TV. We wakoze subscribe ndagushimira cyane, nawe utarayikora nicyo gihe ni nako kanya kugira ngo tujye dukomeza twibanira muri iki gisata cy'imikino. Narabibabwiye nti ndaza nkanyanyagiza hasi amakuru y'imikino, buri wese akagenda akuramo amakuru yiwe amunogeye. Muri rusange rero no musore wanyu kubw'Imana Olivier, mbanje kugira ngo mbahereze amakuru aziri muha no gusesereza. Mbangira ngo rero tugende twiganira, ariko by'umwihariko nizere ko mumeze neza, abari mu mujyi wa Kigali, abari ndetse mu majyepfo, amajyaruguru, abari mu bihugu bigiye bitandukanye mu ntara ya gatandatu. Ndizera ko ibintu bimeze neza cyane. Turagenda rero tuganira ku makuru y'imikino agenda atandukanye, amakuru aziri mu hano gusesereza. Turagaruka mu ikipe ya Rayon Sport, tugaruke mu ikipe ya APR, tugaruke ndetse no ku ikipe y'igihugu Amavubi. Harimo kuvugwamo iki, nabahe bakinnyi bataraza muri rusange, ese niki ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR na yahe mahirwe ufite ikipe yawe mu gutwara igikombe cya shampiyona? Urabona ikipe ya APR ifite amahirwe angana gute ku gikombe cya shampiyona? Urabona ikipe ya Rayon Sport ifite amahirwe angana gute kugira ngo itware igikombe cya shampiyona? Ni byose TV rero ngwino utere agatebe hano dukomeze twibanire ibiganiro byose by'imikino. Tuba twagiye tuyatohoza gatanu kuri gatanu. Turagaruka kandi ku mutoza wungirije w'ikipe ya Rayon Sport urimo kugenda uvugwa, ariko abantu benshi batari babasha kumumenya neza cyane. Icyo wamenya rero nuko nje kugira ngo nyabahereze, wumva akunogeye urakuramo amakuru yawe, rwose niyo siroga yacu. Hano turaza kugira ngo tuganire namwe ibitekerezo byanyu. Wumva uri interesse kanda subscribe, usharinge, ulayikinge, dukomeze twibanire. Ini ibiganiro by'imikino ndabakunda cyane, ntago turi bwibande cyane mu magambo menshi, ahubwo turihuta kugira ngo tutabarambira. Mbangira ngo nkore iminota mikeya cyane kugira ngo ntabarambira ibintu byose bigende bimera neza gatanu kuri gatanu. Twihuse rero turahera mu ikipe y'igihugu Amavubi. Kuri uyu munsi wa kabiri yatangiye imyitozo, ariko mu gicamunsi mu gitondo ku isaha y'isa 4 nibwo yari yagiye kwifatanya na Ombarenga Fitina ndetse na Yunusu Nshimiyimana Yunusu ukina mu ikipe ya APR. Ombarenga Fitina abatamuzi akinira ikipe ya Rayon Sport. Ngira ngo rero ni bintu byiza, ni umuco nyarwanda dusanzwe dufite, kubera yuko iyo umuntu yagize ikibazo baramutabara, kandi kumutabara aba ari ngombwa cyane. Ndizera rero yuko ibintu byose n'abandi bantu bafite umutima bamuri hafi cyangwa se bafite kujya kumutabara, rwose mwajya kumutabara, kubera ko yatakaje umubyeyi we, yagize ibyago abura umubyeyi we w'umupapa. Ngira ngo rero abantu benshi bagiye babibona, ni itangazo ryasohotse ku isaha y'isa 3 saa 4. Ngira ngo rero abantu benshi bagiye babibona, ariko abastari benshi bagiye kumutabara, abakinnyi benshi bakinanye, bakoca ndetse n'abayobozi b'amakipe yombi, ba Robertinho nababonye, abakinnyi bakinana mu makipe yabo agiye atandukanye, haba muri APR ndetse no muri Rayon Sport, abo bakinana mu ikipe y'igihugu Amavubi bagiye bajya kumutabara kugira ngo bamufate mu mugongo, ibintu byose bigende neza, bakomeze kumuhumuriza muri rusange. Ngira ngo rero bano basore n'abasore babonye korapu mu Mavubi, bari bari mu mwiherero, rwose barimo gukorana imyitozo ni n'abakinnyi b'ikipe y'igihugu Amavubi. Ariko icyo wamenya neza nuko kuri uyu munsi rwose bagiye gushyingura, bagiye guherekeza uyu mubiri w'uyu mubyeyi, bagiye kuba bamushyingura. Rero nkatwe nka byose TV twifatanyije n'akababaro barimo bano basore Nshimiyimana Yunusu ndetse na Ombarenga Fitina, twifatanyije nabo
mu kababaro bafite. Ndizera rero yuko ibintu byose bikomeza kugenda neza. Abantu batekereza kujya kubasura rwose ni imiryango irafunguye, ibintu byose ni neza cyane. Ndagira ngo rero tugaruke ku bakinnyi b'ikipe y'igihugu Amavubi, n'ubundi tutararenga gatoya. Twagaruka n'ubundi ku bakinnyi b'ikipe y'igihugu Amavubi barimo icyavuzwe cyane ni Ramazani wagaragaye arimo kugenda aganira na Muhire Keve. Ni ibintu abantu benshi bagiye bavuga cyane ku mbuga nkoranyambaga, bagiye bavuga nyine amagambo akomeye, habaho ikintu cya aggressive hagati ya Niyibizi Ramazani ndetse na Muhire Keve. Garagaye ishusho ibaseka rwose, wabonaga yuko bahuje umutima. Ibintu byo gushwana ku ma social media biriya bari bya football biba byarangiye. Abantu babizi muri football habaho fair play. Ndizera rero yuko bameranye neza, n'abantu b'inshuti cyane. Ni ifoto yagiye kwirakwira ahantu henshi, ni amavideo abantu benshi bagiye bayabona. Ndizera rero yuko hagati y'abari abagabo uko ari babiri nta mutima mubi, ibintu byose bimeze neza cyane. Ubwo rero tureka twihuse cyane twinjire mu ikipe y'igihugu Amavubi. Abakinnyi bose bari tayari, abahamagaye bose, abandi bategerejwe kugera hano muri iri joro. Nkaba Mutsinzi Hanje bararara bahageze, abandi bose ba Jihad barahageze, bari mu mwiherero w'ikipe y'igihugu Amavubi. Ndizera rero yuko ikipe y'igihugu Amavubi ku munsi wo kwa gatanu ku itariki 21 ubwo izaba irimo gutana mu mitwe n'ikipe ya Nigeria, ba Lukman bameze neza, n'abakinnyi bakiniye kuri iriya stade inshuro ya kabiri. Ubwo baheruka hano twaranganyije ubusa ku busa. Ndizera rero yuko muri guhatanira tike yo kujya mu gikombe cy'isi, ikipe y'igihugu Amavubi izitwara neza, kubera ko bahamagaye amazina tutari duherutse kubona mu Mavubi, amazina nk'aba Jaberi, amazina nk'aba Habimana, we ya mbere mu ikipe y'igihugu Amavubi, ngo arimo aranitwara neza rwose. Amakuru nkesha abari hafi y'ikipe y'igihugu Amavubi, ngo arimo kwitwara neza cyane. Umutoza yaramushimye. Abakinnyi nka Ruboneka Jean Bosco mwarabibonye arimo kuganira na Andre Amurush, barimo kugenda baganira umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi. Ndizera rero yuko ibintu byose bizagenda neza 5-5. N'umukino tuzabagezaho muri stade Amahoro, tuzagenda tubagezaho 5 ku kandi, guhera ku munota wa mbere kugera match irangiye, tuzagenda tubibagezaho 5 ku kandi. Ndizera rero yuko ku munsi wo kuwa kane tuzajya kubasura mu myitozo hariya rwose kuri Petit Stade, aho barimo gukorera imyitozo ku kibuga cy'imyitozo cyo hanze ya stade Amahoro. Tuzagenda tujya kubasura tureba umwuka ukuntu umeze, n'ukuntu amashemi tactique ameze mu ikipe y'igihugu Amavubi. Reka twihute rero ikipe y'igihugu Amavubi tube tuyirekeye ahangaha, twerekeze mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport harimo kuvugwamo umutoza wungirije, harimo kuvugwamo Sasha. Abantu benshi ntago ikipe ya Rayon Sport b'abayobozi ntago barimo kumuhuriza hamwe. Icyo wamenya rero nuko hari undi mutoza rwose barimo kugenda bavugisha, nk'umutoza n'izina rivuzwe bwa mbere kuri iyi ngoma ya Twagirayezu Sade. Ni izina abantu benshi batari bazi, ariko njyewe ndaje ngo ndibahereze nkuko nababwiye yuko nzajya mbahereza amakuru azirimo no gusesereza amakuru ari breaking news. N'abayobozi bagiye begera bamwe mu bari imbere, bagiye begera baprocinze umutoza witwa Rubona Emmanuel rero nawe ari mu bahabwa amahirwe mu bashaka kuba bakungiriza ikipe ya Rayon Sport, bakungiriza Robertinho Concarves de Karume muri aya mezi 3 y'imikino asigaye ya Rwanda Premier League. Ese
abafana b'ikipe ya Rayon Sport muramwakiriye, murabizi yuko rubona Emmanuel yakunze gutoza abana batoya intare za APR, yatoje n'ikipe ya APR. Ese mwebwe mumwakiriye gute? Iryo ni izina rishyashya, na makuru nkura abantu bari hafi y'ikipe ya Rayon Sport mu buyobozi. Ese wowe umwakiriye gute nk'umufana, nk'umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport? Wowe uri hafi, twandikire muri message ubwira ati tumwakiriye gutya cyangwa se ntitumushaka, ariko ayo ni amakuru mba nagiye nkandagira kuri gatanu. Ikipe ya Rayon Sport rero ikomeje n'ubundi imyitozo, kubera ko bari bamaze iminsi bafite akaruhuko. Ku munsi w'ejo ntago bigeze bakora imyitozo, kubera ko ku wa gatatu bari bakinnye n'ikipe ya AS Kigali. Ku munsi w'ejo babaha ikiruhuko, uyu munsi rero basubukuye imyitozo. Abakinnyi bose tayari barimo gukora imyitozo, usibye abakinnyi nka ba Sulaiman Dafe twagiye tugarukaho urimo kugenda yitabwaho n'abaganga muri rusange. Abandi rero bari tayari, wenda na Funganye ugifite ikibazo cy'imvune, ariko ubona yuko arimo kugenda ibintu byose birimo kugenda neza mu ikipe ya Rayon Sport. Undi mutoza urimo kugenda avugwamo wungirije ni umutoza witwa Sasha rero ntago abantu benshi barimo kugenda bamuhuriza hamwe. Ubwo rero andi makuru yose azajya agenda agaruka tuzajya tugenda tuyabahereza gatanu kuri gatanu. Reka twinjire mu ikipe ya APR. Ikipe ya APR nayo ikomeje imyitozo, bari bafite akaruhuko, ariko nabo ku munsi w'ejo bazakora imyitozo, bazasubukura imyitozo. Ariko icyo nabaza icyo nabaza wowe nk'umufana w'ikipe ya APR, wowe nk'umufana w'ikipe ya Rayon Sport, urahereza amahirwe angana gute? Rebaho shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda Premier League igeze, wowe urahereza amanota angana gute, cyangwa se amahirwe angana gute mu ikipe ya Rayon Sport APR mu gutwara igikombe cy'amahoro, igikombe cya shampiyona? Mwibutse yuko Rayon Sport iri imbere n'amanota 46, ikipe ya APR iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 42. Urumva harimo ikinyuranyo cy'amanota 4. Benshi barabizi, ariko bitewe na situation ikipe ya APR irimo, wowe urayihereza amahirwe angana gute mu gutwara igikombe cya shampiyona? No kuvuga ngo rero Darkonovic n'ubundi aracyari ku gikarango. Darkonovic icyo wamenya nuko ku munsi w'ejo yaganiriye n'abayobozi b'ikipe ya APR, baramubwira bati kosora, numara gukosora turebe yuko hari kirimo kugenda mu ikipe, kubera ko turimo kubona yuko ikipe yacu ya APR y'ingabo z'igihugu rwose nta kintu kirimo kugenda neza cyane. No kuvuga ngo rero abakinnyi batari mu ikipe y'igihugu ku munsi w'ejo bazatangira imyitozo hariya Ishyorongi, nibidukundi ushobora kubagererayo tukabakurikiranira iyi myitozo y'ikipe ya APR. Bari babahaye akaruhuko, ariko noneho arimo kuvugwamo Tadeo Ruwanga ashobora gutandukana n'ikipe ya APR nk'uko bivugwa. Abari hafi y'ikipe ya APR, Tadeo Ruwanga ashobora gutandukana n'ikipe ya APR, kubera ko iyi kipe ifite aba milieu récupérateur cyangwa se aba holders midfielder bagera kuri 3-4. Hari Frodo, hari Tadeo Ruwanga, hari Dauda Yusufu, ndumva ari abo ngabo batatu. Urumva rero bagomba gukuramo umwe kugira ngo effectif igabanuke, kugira ngo muri sama bazabone abandi bongeramo, kubera ko ikipe ya APR n'ubundi bazongeramo abandi bakinnyi, abandi bose bacishe mu mweyo birukane. Niyo makuru mfite, bagomba kwirukana mu kwezi kwa gatandatu ubwo shampiyona izaba irangiye, bagomba kwirukana muri rusange. Ikindi wenda toya mu ikipe ya Rayon Sport nuko ikipe ya Rayon Sport amakuru ayirimo, amakuru nanone naringiye ntayababwiye kandi ari ingenzi, nuko ikipe ya Rayon Sport imikino izaba irangiye, ubwo bazaba bamaze kumenya niba batwaye igikombe cya shampiyona n'igikombe cy'amahoro. Claude Mushimire
umunyamishinga rwose yamaze kumenyesha ikipe ya Rayon Sport yuko bashobora gukorera pre-season mu gihugu tutari twamenya kiburayi, mu gihugu kiburayi. No kuvuga ngo rero ikipe ya Rayon Sport Claude Mushimire rwose ibintu bye arimo kugenda abikora neza, akazi nzwe mu ikipe ya Rayon Sport arimo kugenda abikora neza. Dusoza rero nagira ngo muri comment mugende mutwandikira mutubwire amahirwe amakipe yanyu, haba Rayon Sport haba na APR, na yahe makipe ni yihe kipe ubona izatwara igikombe cya shampiyona ifite amahirwe aruta ayindi kipe. Ndabakunda cyane, ibiganiro by'imikino nakagaruka hano kuri byose TV. Wowe utarakanda subscribe nicyo gihe ni nako kanya kugira dukomeze twibanire. Narababwiye ngo nzajya nzanyagize hasi buri wese akuremo amakuru yiwe amunogeye, nze mbahereze amakuru azirimuha no gusesereza. Ibiganiro by'imikino rero nakagaruka hano kuri byose TV. Ndabakunda cyane, ciao ciao.